Ndugu zangu, tunaongea juu ya neno kupanda. Watu wanajua walimaji tu ndo wanapanda, sababu kule wanapanda chakula, lakini maisha ya mtu nayo inapanda. Ukipanda mapendo utavuna mapendo, ukipanda chuki utavuna chuki, ukipanda matusi itakufuata. Ukipanda mti wa nazi hata kama itakawia, lakini utavuna nazi. Ukipanda maharagi utavuna maharagi. Ukipanda maua itaota na itapendeza. Ukipanda unafiki, lazima utavuna unafiki. Na mambo mbalimbali katika maisha ya mtu, kile chenye ulipanda yote yenye utavuna. Kwa hiyo nitakwambia ufanye nini? Upande mema, uvune mema, kwa sababu mambo yote yenye unapanda ndio yenye utavuna kesho. Tena hautajua gisi yenye utaivuna. Kwa hiyo ujihadhari kujua kupanda matunda mazuri kusudi uvune nako mazuri. Ubarikiwe.